twazamura ibiganza twavuga ngo haleluya haleluya. Mbere ko nkomeza nashimye kubona abakozi b'Imana pastor barimo hano kugira ntaza kubavuga mu mazina badingwe banyakiri musasa basabyishimo arankunda ndabizi pastor n'umugisha kubana nawe. Yes, n'abandi bakozi b'Imana batandukanye pastor Kumbuzi yo nkubonye ndishima cyane kubera ko tuziranye kera. Tugana ijambo ry'Imana muri hano turahari kabisa. Naindi mana icyakane kuko navuze bitatu harasigaye bibiri tugeza ku cyakane. Noneho yemwe hari principe imwe abantu baza batubwiye kera itari ukuri. Principe yitwa ngo baje nyuma n'abaje kare ngo bazahembwa kimwe. Guhembwa kimwe bavuga nuko bose bashaka kuzahabwa ubugingo. Wokizwa nka caga isambo ku munota wa nyuma ariko nakizwa kuva ku myaka 10 ariko ibihembo bya hano gusa bisanzwe si kimwe. Kubera ko nimba mvuze icyakane ngo abantu batari bahari cyambere cya kabiri cya gatatu ntabyo muzi. Bivuze rero uko surahembwe duhembwe kimwe. Niyo mpamvu rero mu matangazo mfite makeya abantu bafite umwanya ejo muzoze muzamubwira ngo satani kuturiga hejuru yo gusenga. Noze muzi ngo satani zoduca amaguru kuza gusenga. Satani nta munsi rarara kwijonga ko woca Felix amaguru ntazasubire ku ikanisa. Ntabwo satani azabangwa kuwoca ngo ndatura nk'ururimi gutya ntazongere kuririmba hoya. Bano bagabo bose bicaye hano imbere notora ndanyuzwe nkamwe ati ndanyu wihangane nge kugwa mikrofone usenga iminota 30 woyimara kandi ndanyuzwe yicara n'umuvandimwe hano. Bano bagabo bose twese twoto habe n'umwana muturi hari inyuma namubwira ati ugiye gusenga iminota 30 non stop udahagaze ntawo binanirwa. Mana ndagushimiye wazugera kuri 15 kare kutararangira mu izina rya Yesu kugeza 29:30 amen. Ariko cyo satani yatumaze inyota yo gusenga batadutoye. Kuko bagutoye ubishobora batagutoye ukabinanirwa ntumva. Ikibazo ni inyota. Satani yamaze inyota ariko yaturekeye akanwa ko kuvuga. Impamvu tuvuga amagambo menshi, impamvu ufite amakuru menshi y'Ubujumbura nuko ugira inyota yayo. Abatagira inyota y'amakuru yarabarenze agera ku bafite inyota yayo. Niko isi imeze. Icyo ufite inyota nico uzohaga. It's true. Nuko niko kuri. Icyakane rero ubwo narimvuze itangazo rimwe rivuga ngo si twebwe. Umunyamakuru yarambanye ngo Felix ngo twitege Imana. Nanje ubwanje mfite amatsiko yo kumenya icyo Imana izakora. Namwe mufite amatsiko yo kumenya icyo Imana izakora. Ntagisha twazanye nandutira. Twaje gusa ngo twese nituhagera igira icyo Imana ikora. Ari matera ntawo uko bigenda gutyo. Ni icyo Imana yateguye yakoze none. Mwavuga ngo amen. Ufite umwanya. Ngiye nutaza sinzohomba. Murigana nakaza nganiriza umuntu umwe bukira. Ejo nkagenda nkaburundi umwe. Kamara nta muntu narinzi. Twari abanyamahanga 13 twese tutaziranye. Bavuga ngo sohoka nushaka umuntu muganira. Mukamuganiriza. Icyo bita 4S. Simple, serious, scripture, spiritual. Nuvuga ngo ni ibintu byoroheje bitemana. Umeze neza kusa neza, wambaye neza. Wanyemerera tukaganira, yego twaganira. Niki kintu cyakunejeje mu buzima bwawe? Numunsi nasohokeye mu Buhinde nje no ku mazi. Nje bari kintu cyanejeje mu buzima nikihe? Numunsi namenye umwami Yesu. Umwami Yesu ninde? Numugabo wamfiriye akanzukira ubu nkaba ndi cyari mwigisha. Bikabibaye ibintu byoroshe, bikazamo biri serie, bikabiza umwuka, bikabibyanditswe. Kandi mu gito abo twari kumwe mu kanya basa ntaga nababwiye ngo Bibiliya iroroshe. Ni igitabo kigizwe n'amagambo 6 gusa. Icyambere ni ukumenya ko twese twaremwe. Uko twese turi hano turaremwe. Tagira umuntu uzogusuzugura nimba uri mugufi fa kuba gusa Imana yo gukwirwamo. Ukuresha urahagisha. Imana ntiyari yabuze igitaka kuvuga ngo ikureme gutyo. Tuzi utekane. Haleluya. No. Ako mukamenye.
abantu bagira udukomplexe umuntu akazagenda yitinya abikingi ibi by'imirara nitwe twabishyizeho ufite izuru rinini ngufite izuru rinini nguri mugufi nguremure hoya aya ni amakuru yacu ahangaha gusa nuko abantu babyumva. Muri Afrika sindi umushizi w'isoni muri Afrika twebwe umukobwa ufite igituza gitoya ni mwiza, mu bazungu umukobwa ufite igituza kinini niwe mwiza, biterwa n'ahantu uri. Hano suko urumva ari gitangaza, nuvuga ngo uri mwiza cyane nuko turi Bujumbura, nitugera muri Amerika uzoba mubi. Tera haleluya. Bwana asifiwe. Abantu bagira du complexe ngo ntibagira amafaranga, ibintu byose ntabwo ari amafaranga. Ino shati ntabwo ari amafaranga, kagasaha nambaye ntabwo ari amafaranga, n'umuntu wakangabiye kagakwetera umuntu wakangabiye itisi barayingabiye na iPad barayingabiye, ibintu byose ntabwo ari amafaranga. Wogira favor nta amafaranga abantu bakazaguha ibyo ukennye. Ndike du complexe umuntu wese atuze ube confident mu Imana yaguhamagariye. Haleluya. Naindi mana ziringira namba naindi zashira zira zanje imirimo ye amgijibarika ichirondoreka enzugenge. Nico rero nari mbashishikarije abantu bazabona umwanya muzaze dusengesha nyuma saa sita. Aya ni amatangazo y'Iparuwasi. Muzoze ejo muzoze. Icya kane turimo kuganira ngo niki ingaruka ziri mu kudasenga. Gusenga hari ibyiza, hari ingaruka ziri mu kudasenga. Ingaruka ya mbere ni iyihe? Ya kane nuko impano yawe y'umwuka izita agaciro kandi yari nzima warayihawe. Impano yawe yo kuvuga ngo Felix kuba umuvuga butumwa kubera kutabisengera byacitse amazi byarashize. Niyo mpamvu Paulo yandikiye Timoteyo ibice 10 ngo ntukirengagize impano y'Imana ikurimo. Impano y'Imana ntukagire gute? Ntukayirengagize. Iyo waheshejwe ibyo byose reka mbere ibindi. Take care of your talent. Uyirere. Umugisha w'umuntu baheye. Umugisha w'umuntu wa Imana yamuhamagariye. Niho haba umugisha. Tumwabona njewe ukumeze gutya. Nakandagiye mu ishuri nzi gusoma no kwandika. Ariko umwana wanjye azavuga ngo ararwaye gutya ngo twamutwirukana kwa muganga. Kandi muganga twabanaga mu kigo kimwe ariko azahiga medicine nje nza niga ikindi kintu. Ico nza niga muganga ntakizi. Muganga ikingi kiyize njewe sinkizi. Nuvuga ngo Felix ndi igipfu muri kino muganga azakora ndi igipfu mu kuvura abantu. Ariko muri ikingi kindi za nkora muganga nawe ni igipfu. Iby'Imana rero haraho uzuba igifu ariko ukaba umunyabwenge ahandi. Ubwenge bwawe buri muri Imana yaguhamagariye. Nugihusha gutya uri igifu. Nubona gutya uhushije Imana yaguhamagariye ugashaka kukizana mu bantu. Uyu nguyu azamera gute? Mpamva ko nza ndirimba nabi. Ta complexe zabyo ngira ko umuhamagaro wanje. Mba nagateye gusagura mu mwe muririmbi. Ico muzonziza no kwigisha nabi. Abakorari Hope Imana ibaho umugisha muri team nziza cyane, very nice team. Ariko mureke mbabwire team yanyu kwa ngo izokomere no ukurepeta neza mukafite umucuranzi. Niba mfite umucuranzi utazi gucuranga neza muzomwirukane si icyaha cyangwa aje kubyiga. Nonaga mwega muzinga ibintu by'Imana byose ngo ni mu mwuka nukugerageza ni perfection, ni ibintu byiza bisukuye. Ukiga amanota, ukiga dore mi fa sol la si, ukiga amakombinezo, ukiga amapassing code, ukiga wacuranga abantu bakaza wumva umuziki mwiza. None mwamara kurepeta indirimbo nziza, arrangement nziza, amanote meza, amadieze n'uduki, mwamara kubyegeka hari mukavuga ati nikaho tutarepese muze twereke ikindi kintu dukora, mureke dusenge. Kurepeta bizozana ubuhanga, gusenga bizana amavuta. Mwavuga ngo amen. Ni nawe muvuga butumwa. Nimudakora ibyo ngibyo mwadufashe ku ngufu, mwadukore violence. Kuko aya matwi yanje yiteguye kumva ibyiza. Nimuririmba nabi mwanyisha amatwi, mwamfashe ku ngufu. Kuko sibyo nari niteguye. Narinje ngo muririmbe neza nezerwe. Kubera iki mwamunyica amatwi? Muzamubwira ngo niki kiza gituma amakanisa ananirana? Mose ako turi kumwe? Mwavuga ngo amen. Mose impamvu yabaye umugabo mwiza yari afite abantu bagoye ariko ntigeze atindana nabo. Yaravuze ngo kuva bano bantu bashobore principe nimwe
zoza nja ku musozi yaje ku musozi agasanga bakoze ikimasa akavuga atari kumwebwe siko mvuye kuvugana n'Imana iyo atindana nabo bakagumana ntaje ku musozi bari kuzomukunda kugeza ku rwego nawe agiye kuzana iherena akabafasha gushiraho amatwi icyatumye ndashiraho amatwi nuko bayerekeremye adahari yari yagiye ku musozi gusenga umupasiteri udasenga azatindana n'abakristo bakamukunda kugeza igihe baciriye uyu nguyu useza tumaririke ariko umupasiteri mwiza uzoza bakwepa uje ku musozi nugaruka basure bukeya uzobakunda ko uzofite icyo ugomba kubamarira haleluya nico impano yawe ikunde ukunda impano uyikunde ku rwego nimba Imana yaraguhaye kuririmba bizagukiza mwisi no mwijuru bizokugeza kure bizoguhuza n'abantu utako nje cyo babwira ahantu mvuka ntabwo rwa ngo warasuzuguritse sinakugombye kuba ndi hano nitwa Mujyanama Felix Mujyanama Felix navutse ku wa mbere saa 10 mvuka mu ndi umwana wa 7 saa 10 ku wa mbere abantu banyita amazina menshi papa na mama aravuga ko ukuntu bamwise amazina menshi mureke tumwite Mujyanama banyita Mujyanama Felix bisobanura ngo umuntu uhiriwe nuko sinigeze ikorari sinigeze kuririmba sinigeze kunywa itabi n'inzoga wari umuhungu uri aho ngaho gusa bisanzwe twikubita mu gitaramo gutya ngo uzoba umuvuga butumwa oya jewe umuvuga butumwa je naje kwiga mu bana 10 nije nyine wari waraje kwiga mwacu ndavuga ati jewe naje kwiga nzokize mwacu imwamuja kuzana nzokubita ibi nibi no naje kwiga nzokize papa na mama ndebe ukuntu no muryango wa data na mama nkogira twakubita igitaramo uzoba umuvuga butumwa twakubita igitaramo uzoba umuvuga butumwa umunsi nabyakiriye neza mu mutima ndabimira nagiye kuri Prayer Mountain mu kwezi kwa gatandatu kwa kane mu 2014 mu kwezi kwa gatandatu njya kuri Prayer Mountain fata Bibiliya tira umwana bitani yongere Bibiliya yiwe umukobwa wa Zen ndayisoma gutya nasoma muri Matayo kabona ibyanditswe byabaye byinshi narambura muri Luka kabona habaye birebire ibyanditswe 10 ibice 15 narambura gutya kabona bya ndagenda ndambura mbona Filemon kumva Filemon nago sinanumva mbona muri Yakobo muri Yakobo ndasoma igice cya mbere cya kabiri cya gatatu cya kane cya gatanu numva ni byiza ngera ku gice cya gatatu murongo wa 13 ninde munyabwenge umuhanga yerekanisha imirimo yiwe imirimo imigeso nziza afite ubugwaneza nimba muhorana amakimbirane n'intonganya ntimukabyirata mubeshe rukuri gose ubwenge buva ku Mana n'ubwenge bw'inyamaswa n'ubwenge bw'abadayimoni ubwenge buva ku Mana uraboneye nubwo amahoro busabwemera kugirwa inama namamvuga ngo ndatoye haleluya namamvuga ubwo ntoye kino tarindi sengesho nzongera gusenga nama ntangira isengesho ryitwa ngo Mana uzompa ubwenge kugeza none uko muri Ghana mbabwiza ukuri kw'Imana titwojana mu mahombe ngumve ko ndasengera kiratoya nasengera ubwenge no guhishurirwa kwera ko yotoye ubwenge ibintu byose babiyoreye cyarimo ntibabiyoye byose cyarimo habe nibi ngo tuvuga ngo umwuka n'ubwenge niba biguha byombo uzotora ubwenge umwuka azamavuga ngo nanje sinosigara ni wanga ubwenge umwuka azamuga sinjana n'igipfu Tahindi mana iraramba naidi zashira zirasanje yemwe turi kumwe yego mwavuga ngo yeme muzicyo nshatse kubabwira mwagacira impano za pastor ntagawa ntukemere ko wasuzugura upastori bwawe ntukemere baguhamagara Imana iguhamagara ntibari bahari kandi abantu bo babuza kugusuzugura ko ntukoze ubyakira Familia yacu barabizi muri familia zamavuga ngo dufite inama kwa gatandatu ngo saa 9 ntabwo atsinzi zo bampari mwacu kandi munsi y'abanyabyinshi y'abagigi n'abagabo bagira amafieri ntabwo atsinzi zo bampari nguzoba wagiye sinzoba mpari mwashize kuwa mbere saa 9 muzoba dufite akazi nababwiye ko ndi umushomeri nanje nzoba ndi mwivuga butumwa twese saa kazi kwa kazi akanje kazi kaba muri weekend nambwe ngana mushira inama kuwa mbere saa 9 aho nimba yavuze ni mwishirega noneho mu gitondo nabura nkabura nta ma complex mfite ikimana yampamagariye hako mureke mbabazi nze numva abantu bazakomeza kwikomeza ngo nta mafaranga abantu bazi baduha twapatanye ko fitwe gatubwe ngo udodo amafaranga oya mwivuga butumwa uretse we wantegeye nundi wantegeje wundi barenze abantu batanu bantegeye kandi mavuga butumwa iki ni cyumweru ca 8 ndi mwivuga butumwa muri kuno kwezi gusa kwera mu kwezi kwa 4 kugeza none ariko simba beshe mfite abana babiri baza biga kubera ivuga butumwa umugore n'abana bazaba njewe nambaye gutya kubera ivuga butumwa umugore wanje arasa neza kubera ivuga butumwa tuza twishura inzu kubera ivuga butumwa tutapatanye ariko Imana ikaduha umugisha wicagiza gute yamamagariye uri umugabo mwavuga ngo yeme haleluya umuntu akamakomeza akikomeza ngo sivyo bidutunze nibyo bintunze
naje sinapatanye ne basi ariko Imana izompumugisha mu cyagize gute yambamagariye marugoma tugwane gusa nudasenga rero impano yawe izuba amatope igata agaciro abantu bazakure wavuga uyu ninde wagira uyu ninde waririmba uyu ninde undi muntu yazatera kandi gakorasi nzokugabira inka si korasi kwa korasi hurume yatumaze inkino aho kubera twarasi twe ese mwe mu mutima mwiza kumurumva ijambo ry'Imana muvuga ngo amen muha agaciro impano zacu niyo tubona iby'Imana ese namwe turi kumwe iby'Imana bigira imiryango ibiri ibi by'Imana muza mwumva ngo iby'Imana bigira imiryango ibiri gusa ntaga ni ibiri gusa yonyine nimba utaranyuze muri iyo ngiyo nyuze mu idirisha umuryango wa mbere ni intego niki cyabikuzanyemo umuryango wa kabiri ni umutwaro wabyinjiyemo kubw'intego cyangwa byinjiyemo ufite umutwaro nimba ari umutwaro uzabishobora nimba ari intego uzabishobora nibyo bibiri gusa byonyine niyo miryango ibiri gusa y'iby'Imana nuko mvuze ngo njewe nazanye umutwaro wivuga butumwa undi akavuga ngo njewe mfite intego yivuga butumwa niyo tugahuriramo hagati ibyo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana biza bitewe n'akaryango winjiyemo nose ntimuza mwumva umuntu uza mwikorera akamaza muri hope ntawe umuzanye aje wenyine yadefirije akandika iretire bakamwurubura akikubitamo bwaca mu gitondo bajanje muri anniversaire ese dufite repetition ya 10 bakamavugana abakobwa batatu aho ngaho ngo mureke ngo tuyikwepe ngo uyu munsi ngo harunaka afite anniversaire bakama babesha bonyine ntawe abazanye nta cabaye hanyuma agategereza umusaruro ungana n'umurima batahinze muri ibesha wabeshe nde ejo kwa kane twari kumwe narababajije kino kibazo muzogisigarane nimba atari wowe nindi nimba atari none ni ryari musuho nimba atari ugomba kuba umuririmbyi mwiza muri kino gisagara nindi ugomba kuba umuririmbyi mwiza hanyuma nutamuba none uzamuba ryari nimba atari ugomba kuba umupastori mwiza ninde byishe hanyuma nutaba umupastori mwiza none uzamuba ryari nimba atari mwege hope mwihangane kubera ko mwaje bana ba mama nimba atari mwege mugomba kuba ministeri nziza n'abarazwe ni bandi nimba atari none ni ryari ugiye muri anniversaire kuwa mbere si icaha anniversaire kuwa kabiri si icaha anniversaire kuwa gatatu si icaha kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu si icaha ku cyumweru ukayobora amatera icaha undi yoje mu masengesho kuwa mbere si icaha kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa gatandatu ku cyumweru mu gitondo mwese ntabwo ari icaha ariko mworirimba two bitandukanye uyara amaze iminsi muri anniversaire uyara amaze iminsi mu mahombi biratandukanye yanje noneho njya ndimo kumureba ndangaye bene ibyo umuntu ugiye kuja ku ikanisa kubwiriza stress amari byiwe mbere yamavuze induru manje ndarangije ndamwe ati none se ko wavuze induru ko papa ngo we ntago urarangiza ngo ngiye narangije muzi iyo nduru yazavuga ngo yo yarangije ni nko kumbwira ati papa we ntago urarangiza iyo abantu baririmbye ibo basoje we turasoza ntawaririmze mu mwanya wawe yari imigati yabo bamaze uko nabaze mwivuga butumwa niyo mpamvu Yesu ku musaraba avuga ngo byose birarangiye ni ibyandiyaza n'ibyiwe ibyo kugucungura no kukugirira imbabazi no kukuvuga neza no kukwambika iki ibyiwe birarangiye aho Yesu yabirangirije gukeneho ibyawe byari bitangiriye ubigeze hehe kumureke mbabwire ntunga bwira Kofi ngo Felix aragukunda mubwira gutyo gusa ngo Felix aragukunda Kofi President Felix ngo aragukunda thank you muzi cyo nshaka kuvuga njewe nabaye Imana ko uyu nguyu yabaye umuhanuzi uriya yabaye umwana w'umuntu uko ntungana rakomeye tuvugisha uko ntungana rakomeye umuntu mbwiye ngo bwira Kofi ndagukunda nose mwabana bimwe iyi mpano mufite si yanyu ni Imana gusa yabongore ngo muzobishitse kuri bariya mwakomeye gute mwasigaye mukomera gute twego tudahari bani mumbwire ibi ngibi ndimo kubabwira ntabwo ari ibyanje n'umuntu wanyongoreye arambwira ngo Felix siko seru
Felix babwire ngo bite ku mpano zabo. Nakomeye hehe? Si ibyanje biri hano muri Timoteyo. Uko se nkomeye hehe? Ni amahirwe gusa ngize. Bivuze ngo impano yanje agaciro kayo nuko muba muhari. Niko gaciro kiki kima. Komera ukomeze ubwire umuntu uti none muzamubwira ngo kuramya niki? Kuramya ni triangle. Kuramya kumeze gutya. Ni message iva ku Mana ikanzaho ikabazaho timungarukeho mukaja ku Mana. Ni message iva hehe ku Mana. Mwebwe nkayibaha timungarukeho mukaja. Naindi mana iringira namba haindi zashira Munzira zanje imirimo ye abwitibarika izirondoreka irenze ubwenge. Twazamurira tuvuga ngo haleluya haleluya. Haleluya. N'abantu bari inyuma nimuzamurira tuvuga ngo haleluya haleluya. Haleluya. Vanessa sifiwe. Bwana tukuzwe milele. Mwite ku mpano zanyu please. Mwite ku mpano zanyu. Ntaga ubana n'abantu ariko utari mu rukigare, utari mu gatorero. Kofi ubana n'abantu hano ariko utaba mu gatorero. Muri kumwe uramutsa bite papa mama muri amahoro meze neza. Yes. Hakubya icyaha ibintu byawe biza bikubaka ukagira umwanya wabyo kubisengera no kubitegura utuje. Iyo umuntu adasenga rero, uyu muntu ashoboye iki kikabura. Nica ashoboye yakagombye gukora sigikora nabi kubera iki ntagira umwanya wo kugisengera ngo abwire Imana ngo Mana nagikoresha gute ikintu wampaye nagikoresha gute. Cyo ni ikintu cya kane. Cya gatanu nuko ntarasoza kuri iki ngiki muze kureba kuri map muri Bibiliya, map y'inyuma hari inyanja bazabita ngo ni inyanja y'Igalilaya. Inyanja y'Igalilaya izimena mu nyanja y'umunyu. Kandi inyanja y'Igalilaya nayo iza yakira yandi mazi. Bivuze ngo inyanja y'Igalilaya iza yakira amazi ariko ntiyagumane ikayasuka mu nyanja y'umunyu. Ariko inyanja y'umunyu igira ikosa rimwe, iyo imaze kwakira amazi yo ntizi yasohora. Dufite abakristo bameze nk'inyanja y'umunyu. Bakira impano y'Imana ibagumamo ntibayisohora. Ese murabyumvise? Bameze nk'inyanja bakiriye andi mazi ava ku bandi bana ariko ntibaya. Dufite abakristo ba online baraza gufashwa ariko ntacu bari budufashe. Abantu banze gusenga uyu munsi ngo baraza gufashwa iwanyu muraza gufashwa. Ariko kize gituma umuntu aza gusenga kindatinya mushaka kuba mwarambiye ariko ngiye gusoza hasigaye ikindi kintu kimwe mwihangane soze. Ikize gituma umuntu aza gusenga Kofi ntabwo ari ugufashwa. Tukaza uva mu rugo ngiye kwikanisa ngo mfashwe. Uzavuga kwikanisa kuje kudufasha. Kuko impano yawe ufite niyo gufasha amateraniro. Uzasanga n'abandi nabo baje bafite impano yabo yaje kugufasha utahe wafashijwe. Impano yawe yaje gufasha abandi. None nimara kubafasha nawe uzataha wagize gute wafashwe nabo baje kugufasha utahe wafashijwe. Nugufasha. Impano yawe yiteho rero. Icyanyuma soza ingaruka zo kudasenga nuko nyine haba icyo bita amasengesho atasubijwe. Kuko mbere yuko amasengesho asubizwa nuko yo yasenzwe. None ikibazo wagize wowe ntiwe yasenze. None gute abantu bategereje ibisubizo by'amasengesho batasenze? No tubazanye soza Francis ni gute utegereje ibisubizo by'amasengesho utasenze? Wakugombye gutegereza sioma ibisubizo by'amasengesho wasenze. None ntayo wasenze utegereje gute ibisubizo? Igitabo cya Yohana 16:24 cyavuze ngo kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye ngo musabe muzahabwa ngo umunezero wanyu ube wuzuye. None bivuze ngo Imana kuvuga ngo dusubize nuko twego tuba twasabye. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagira gute nzagikora. None abantu ntibasenze ariko barashaka gusubizwa. Mushaka gusubizwa gute mutarasenze? Naza mbaze ejo bundi ni gute wowe ufite umwana urwaye waryamye ugasinzira Imana itamufite ari irara ku ijoro? Wowe ufishaka umugabo mwiza abakobwa barahangana n'abahungu abakobwa hari icyo bita good father and good husband umugabo n'umubyeyi. Hari abagabo baza bita ku bagabo babo
abo ngabo babyaye ku bagore babo, abo ni abagabo ariko batazi kwita ku bana babo, abo ntabwo ari ababyeyi. Hakaba n'abandi bagabo b'indyarya bazi kwita ku bana ariko batita kuri ba nyina, abo ngabo ni umubyeyi mwiza umubonye uzubona yita ku mwana wiwe, ariko wareba umugore we babana ntazamwitaho. Uwo baye umubyeyi mwiza ku bana ariko ntuwabaye umugabo mwiza. Kandi iyo umuntu ari mu nzu y'Imana agomba kubiba byombi, agomba kuba umugabo w'umugore wiwe akamubanira neza, agakora ibishoboka byose, bya bindi muzamugira gutya byose. N'ingo zacu nanje mfite umugore tuzadutongana, ariko impamvu tuzadutongana nyibabwire nuko tuba twagiye mu bintu byo gushakana, akomeza kuncunga namucunga, tugakomeza kuvugana twatuvugana. Ariko umugore yondeka agashaka Imana, nanje nkagira umutima wo gushaka Imana, twohurira kwa Mana. Esko birumvikanye cyane mwavuga ngo yeme haleluya. None umugore yavuga ngo ngiye gushaka Imana, n'umugabo akagira ico gitekerezo cyo gushaka Imana, bozo bahurira bose bagiye kwishaka. Ariko ikibazo umugabo azaje gushaka Imana, umugore agiye gushaka umugabo ntuzobusana kumura kwepana baradusajije. Soza yemereke mbabwire, turi kumwe mwavuga ngo yeme haleluya. Timuzi ko hari abatasi bari mu gitabo cy'abami cyo kubara ibice 13 umurongo wa mbere pasa wa kabiri. Bari abatasi bari 12 bari bahuje ibintu bitatu. Icyambere, buri muntu wese yaravuye mu muryango wiwe ari umuyobozi. Bafashe umuryango wa runaka umuyobozi, umuryango wa runaka umuyobozi, umuryango wa runaka umuyobozi. Nuvuga ngo bose bari abayobozi. Icya kabiri, bose bari bahuje isezerano, bari bagiye ahantu hamwe. Icya gatatu, bose banganyaga amahirwe. Bose bari abayobozi banganyaga amahirwe, bari bafite n'isezerano rimwe, ariko bagarutse ari ibice bibiri 10 aribo majorite. Bagarutse bavuga ngo titwojayo na ahantu habi. Icya kabiri aya mahirwe ntayo twobona. Icya gatatu batsindanwe n'Imana, barahunze bafata Imana ukuboko bavuga ngo tugende nawe ntiwoshobora. Bano babiri basigaye baravuze ngo tuzojayo nimba Imana twishimira kandi igihugu kirari. Icya gatatu, twebwe natwe turi kimwe n'abaranti dushoboye, ariko nimba Imana Imana nizamo tuzobikora. Mwavuga ngo yeme haleluya. Gusenga ni ukubwira Imana ngo simbishoboye akira ibyawe, fata bano bana wambaye niwo wobarera. Kudasenga ni ukubwira Imana ngo tukaza wivanga bampe nje nzobarira mu Burundi. Equation. Mwavuga ngo yeme haleluya. Gusenga ni ukubwira Imana. Muzabwira abasenga bose abantu bano biyumbe mwabona Kofi n'umugore w'umurozi uri muno, mwembi muri kimwe, muri abanyantegeke. Muri kimwe. Wowe Kofi umupresident w'abayumbe ba hano n'umurozi uri muno, mwembi muri abanyantegeke. Gusa mutandukaniye. Wewe wamenye ko tobishobora, uravuga ngo reka mzegeke kuri Yesu. Uyu murozi we yamenye ko ni igifu kitazi ko kitobishobora, canze no kubwira Yesu ngo agifashe. Kizeze. Esko birumvikanye twese ntidushoboye, ariko Paulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpereza iki? Nanjye sinshoboye umugore, ariko Yesu yomumfasha. Nanjye sinshoboye abana, ariko Yesu yogira gute? Yobamfasha. Nanjye sinshoboye kwitwara neza, ariko Yesu yogira gute? Ntuva ko umunyantegenke, ariko wisuza Yesu baye umunyembaraga. Abataza basenga ni abanyantegenke bafite amadefa abiri. Namwe ntimwari mubishoboye, mwanze no gufashwa. Kandi narababwiye hano nkomeze gane kandi kanya gatoya. Narababwiye hano muri kino gitabo Bibiliya yaravuze ngo wegekeho nujya gusenga. Mu yandi magambo, reka inshuti, reka umugore, reka abavandimwe, egekaho. Kuko imbaraga z'amavuta nibanga. Imbaraga z'amavuta ugira nubwo Imana yaguhamagariye nibanga ugira mu gusenga wenyine. Niko kwegekaho. Yesu ntiyavuze ngo mwegekeho mukingi. Kwegekaho nukuza kuraramo no badahari. Kwegekaho nukuja ku musozi nta muntu wasezeye, nunava induka zuduha raporo wagiye utadusezeye. No bakas. Ariko umuntu akagenda amasengesho y'iminsi 3 nta muntu asezeye yagaruka. Ko wabuze warantu nari nikingiranye, ko wari wikingiranye kuri bivugira iki kandi? Siba mana we. Irindi sengesha kandi gasahana umuntu azasengamo. Nagasana ko kuvira wari wikingiranye ukaza ukaja mu bantu. Ukavuga ati none narindiri hari bana kupwenge nyine, ariko n'ibintu tugomba gusenga na twese hano. Ukaza ugasenga bakagukubitiramo bigakunda. Ariko akaba n'irindi sengesho rya gatatu. Niba mu gitabo cya Mariko 13:33 nimubona ibyo bisohoye muzarushaho gusenga. Niba nk'umuntu yareretswe araroga uzosenge nawe woroga, ico gufasha gusa no gusenga. Haleluya! Wowe ku buryo utobikora. Muza abantu bacamze abarozi bace bararoga. Barabacamze gusa. Niba umwana w'umukobwa yatwaye inda nico kimwe nawe yitwara. Ico tumutabikora nukubwira Imana ngo Mana no mukobwa umugirire neza, ariko naje ufashe ungirire neza Mana. Imana izokugirira neza. Nubona abantu bakoze divorce
uzubwira imana ngo mana Felix yarashoboye uko Felix no usenya urugo mana uzongirire neza umuntu akamarangara gusa ngo afite amakuru yayo nguziko runaka atandukanye n'umugore aho ntuwa ushakwa nawe uzokubaho nimubona ibyo bisohe muzarusheho gusenga nimba pasiteri ndushaho gusenga na indi mana ziringira namba na indi zashira zirazanye imirimo ye ntabwo igibarika igirondoreka irenze ubwenge. twazamurika twavuga ngo haleluya haleluya mwavuga ngo amen ndabinginze umuntu wese nagende yifate mu kagozi gusenga no kwisidaka ni kwifata gutya mu mashati wenyine ukijana kuri polisi nazanye Felix agira ino ngeso ja kumana wahagere niki sinabwe bushize sinabwe ndi hano ntago imana izihamagara abantu bashoboye izihamagara babyemeye imana iziguhamagara ukuri ariko iyo witavye ntuzuguma uko waruri uzibwira ati sasa umuntu wahamagaye ni runaka hagira no manyanga none hari ukuntu wampindurira mvunjira imana kuyitaho ufite izo ngeso nta kibazo ariko ikibazo no kuzigumana kandi ari umunyembaraga kuva nta mabosansa hari narabwende hano bushize nimukomeza gusengera abantu bapfe imana izabandika kuri liste y'abantu bicanye bakoresha amasengesho hari umuntu wishe umuntu amutemye hari umuntu wamurashe serugo nawe yishe umuntu amusengeye uri kuri liste y'abantu bicanye bakoresheje amahombi uyicanye akoresheje umupanga yaramurashe yarasenze kuko Yesu ararwe kujana kugira ngo bakizwe yiranje none kuri abasengera ngo bagende baje Gehinomu se Gehinomu yuzure ijuru risigare mu busa twebwe turi kwisi kugira ngo ijuru ryuzure Gehinomu mu busa ni musenge abo tutari kumwe ejo seru nabwiye ngo abanyamasengesho bashinzwe ibintu bitatu cyambere no gusenga bitandatu icya kabiri no kuba bitoranyije icya gatatu na mahoro yitorero icya kane bagomba kuba bafata banga icya gatanu no gushaka ibisubizo by'ibibazo byitokesha ako kanya ntago baza baganya kimwe nabandi mugomba kuba mufite amakuru y'ino muhana nimba mwamuvuze induru kimwe nabandi ntimuri abanyamasengesho muraboroga na mama yabo roze nawe muza musenga kandi gusenga ari ukubwira Imana ukanayumva senga mwavuga ngo amen amen none mureke mbatera kandi iyo umuntu yasenze neza kimwe mu bimenyetso kizabikwereka Imana izi Imana ya generation mana ya Abrahamu na Isaka na Hamana y'umuntu ihaba niyo mpamvu azamavuga ngo abana n'ibyishimo byaba aho igitabo cy'imigani kamwe ngo abuzukuru nabo ni ikamba aho ntumva ko abuzukuru kubereye ikamba Imana ya generation umuntu yasenze neza Imana izi ya generation nta mana y'umuntu ihari umwana wanje agomba kuzasarura irivuga butumwe nakoze umwuzukuru wanje agomba kwa papa sokuru yakoreye Imana gutya umuntu asenga gutya gusubika amabisi bangatana apfuye abana be bakaba ukunofu bunyine abanyabyishoza hano akabarindagiza ngo bana ba Felix tuzobareba barabesha bazorerwa n'ivyo nakoreye Imana haleluya bazorerwa n'ivyo nakoreye iki ko rudashira w'imbaraga ukore travaille jusqu'à la mort ariko mureke babaze umuntu yaba afite se w'umusinzi akaba afite nyina w'umugabo uri aho ngaho mama uri aho ngaho umwana mwiza isaza sinda atazi ko nabafite ukabura umwana w'umukobwa mwiza w'inzobe cyangwa w'igikara cyangwa mugufi cyangwa muremure kuzamuhecera gusa ngo nuko nguko ngo byarenga twege papa zasinda ngo mama niwe uzupagasa nuko gusa birarangiye wasengeye Yesu agakizwa agafasha mama wawe akazi mukabaho neza aho umuntu yabara umupfakazi akagira abana umugabo yarasenze akaba gusigira nawe yabasigiye ugasigara barangarana hanyuma uzoseruka imbere y'umugabo warasize abana kandi abana ko tubashobora tubizi ariko Imana ko muri kumwe nayo wayiyegetseho abana kanguka wewe usinziriye ijoro rirakuze urenda guca karatwegereye kurutigiye twizere Yesu ari hafi kujana itorero ungira rigisi usange Yesu mwavuga ngo amen ndio yaje bundi iyi nkuru no
ko ari kuri YouTube ariko reka mureke nyibabwire si impurutsa. Nagize umushitsi umukozi w'Imana mwiza pe, agera mu rugo saa 10 turicarana arandeba turasangira, mbwira umudamu ati mfite umushitsi umukozi w'Imana mwiza. Ntabwo ati turamufata gute neza kuko ufata umukozi w'Imana nta yindi nama. Agere mu rugo aje kugenda, mbwira umudamu ati muze mwicare hano dusengere n'abana. Niba mvuga umukozi w'Imana ntabwo uvuze umupastori, ni umuntu guso w'umukristo mwiza. Muzana abana dusengere, aradusengera. Saa 3 arambwira ngo nimwerekeze, ndamwerekeje. Saa 4 sigara muri salon ndimo gusoma Bibiliya, ndagusoma kenshi nijoro nkageza nka saa 8 saa 9 mfite umwanya akako kenshi. Ndimo kwisomera, madame ajya mu cyumba, wa mushitsi aramwandikira arambwira ngo ntagukunze, ndashaka ngo tuzoza turyamana dusambane, nindangiza uzoza ngo hana amafaranga kandi nta muntu uzobimenya. Madame arashanganyikirwa, aramwanga ngo message yayobye ngo yeye nukuri ntiyayobye. Aho umugabo gaje cagiye wagiye umugabo ntiyahisafa aracahari. No akaza arikanga, kaza numva umuntu je ndi muri salo iyo ndi gusoma ameze nk'umuntu uri nko kuri, kaza numva umugore ihagaze ku muryango w'icumba karambwira, akazanyereka telefone ngo ninze nsome, nje gusoma message za saa 5 sinzozirebejo. Mu gitondo gamzutse singira n'amasiko cyane kuri utwo tuntu ku muntu w'inshuti yawe ngo waterese umugore, ibyo si cyane, ibyo ntaho bivamo, ntaho bijamo. Ibwira ko ndi mu murongo ajya kure amaso y'Imana gasayisha nk'iyoza ariko inanera umugongo ahora ari maso ku bwanjye kugira ngo ngaruze neza urukundo imazi. No, ndasoje. Nimuhaguruke. Apana byagize ba Pentecote ngo shema gakunga ngo dusenge. Muhaguruke dusenge. Muhaguruke tugire gute? Ubwira Imana yawe. Uvuge bukeya cyangwa cyane, uvuge uko ushaka. Mwami Yesu ndagushimiye. Izina rya Yesu. Kao. Tangi la bene sansor. Jangi la bene sansere. Data wera. Tawi la bene Imana sansor ikomeye. bengite. Ma. Yantege nkewe. Mana yitaye ku gusenga ko batagira shinge na rugero. Gusenga kwacu kukugereho Mana. Taosikila. Mana yumva amasengesho y'imfubyi n'abakene. Jangi la bene. Mana yumva amasengesho y'abize n'abatarize. Sino joro tugiriye neza mwana w'intama w'Imana. Imana yumva amasengesho y'injiji n'abanyabwenge. Bingoye byose urabishoboye papa. Imana yumva amasengesho y'abajijutse ndetse n'abaturage cyane. Biramfite bitagenda urabishoboye Baba Imana. Mwenyezi Mungu. Reka amasengesho yacu akubere nk'umubavu uhumura neza. Mana we uduhindure ibikoresho bizima bigirira nyirabyo akamaro. Reka uduhindure ibikoresho bizima bigirira nyirabyo akamaro papa. Mana Israel cyo wampamagariye yereza imbaraga n'amavuta. Cyo wampamagariye Mana Turakeneye imbaraga cyo wampamagariye Mana ugikomereho. Cyo wampamagariye Mana mizo mbaraga zo kubikora neza. Cyo wampamagariye yewe muri ibyo yaravyo ngo umve icyo ngusaba umwuka w'ubwenge kandi ngo ndagushurirwa papa. Cyo wampamagariye Mana Kumene umutima ndagusabye Mana icyo nsaba Mana we kubimbuka mu kigo ubuzima nimbangugiriye bindura ubuzima Mana. icyo twaremewe ni ugukorera Imana Bikurweho kugira ngo dusoze inshingano z'icyo Maria tubayeho Dasafari. papa we balance kita tre. lengola. Senga. Izina rya Nami Yesu Yesu bikugoye. turaguhamagaye Reka Mana. amasengesho yacu kubera umubavu uhumura neza Turaguhamagaye Mana papa. yera. Kora igitangaza Mana. Uwiteka we Uwiteka nyir'ingabo. Uwiteka we Data turaguhamagaye. Uwiteka we Imbaraga zawe zigaragare Mana. Uwiteka we Yewe Mana duhamagaye yacu yera. yawe mwuka wera we Uwiteka Mana yacu. twuzuza umwuka w'ubwenge Imbaraga
uduhindura abasore, uduhindura abamama, uduhindura abapapa, bahindura iyi isi y'umwijima tubashe kuyihindura mana. Hari icyo wakora uciye muri twebwe, hari icyo wakora muri iyi si wifashishije twebwe turiho mu ngeri mwiza turiho kugira ngo ubashe kudukoresha. Yesaya yaravuze ngo ndi hano none tuma mana we, ndagusabye mana, turi hano dukoreshe papa. Tubite ku bwenge bwacu, tubite ku gihagararo cyacu, tubite ku butunzi bwacu mana. Pana safari. Umurinzi yaravuze ngo uzi agaciro kose. Hindura imiryango yacu mana. Esambu bila Hindura ubuzima bwacu mana yera. bakao. Hindura mu mutima wacu mana. Hindura mana y'imbaraga. Turaguhamagara data. Hala de safari. Tote baga. Yawe mungeri mwiza we, Twiringira zacu we. Imana ikomeye. Turaguhamagara data. Dukeneye gukoreshwa na, turaguhamagara mana y'imbaraga. dukeneye kwambara imbaraga Imbaraga z'Imana zigaragara. kandi imbaraga zihindura. Hala safari arandra de safari. Twamaganira icyaha mu izina rya Yesu. Turaguhamagara mana Muka Yesu. w'ubusambanyi, Turaguhamagara mana Yesu. muka w'ubuherezo, Rutsindwa mu izina rya Yesu. muka w'amagambo, Turaguhamagara mana yera. fu, Mu izina rya Yesu. fu, Cika intege. Cika intege. Heka bukigwa yewe. tumuka. Hari mana y'imbaraga. Udukoreshe papa, Imbaraga z'Imana zigaragara. udukoreshe mana. Turaguhamagara data. Ntacyo turi cyo, ahubwo izina ryawe rihamwe. Mungeri mwiza we, Kana la sara. mungeri mwiza we, Adimada safara bare. tubite ku ntegekeya zacu Kana mana, asila rambre. ahubwo duhindura abakozi b'imbura mu Turaguhamagara mana mbaraga, Yesu. tubashe gukorera ubwami bwawe. Turaguhamagara mana y'imbaraga. Servants of God, utugire abagaragu bawe, utugire abakozi b'ubwami bw'Imana. Wongere ucakanze umana mu mitima. Oh, ndumva amahoro, ndumva kunesha, Mana uri mwiza, ndumva imbaraga, ndumva umutuzo, Mana uri mwiza. Mana dufite ibitugoye byinshi bitandukanye, Tala pas. turagusabye kugira ngo duhereze imbaraga mana. Yewe mana, yewe data, yewe mwuka wera, Yesu umuremyi mwiza, mana we dukoreshe nk'uko ushaka mana. Turi hano kugira ngo dutume niko Yesaya yavuze. Here I am, send me Lord. Mana we, Imana ukomeye. ubuzima bwacu, ubuzima bwacu burifuza kuba ibikoresho bizima bisavinga Uwiteka mu gihe cyacu cyo kubaho. Mbega umunezero nzagira mubonye ngo ntazongera. Yewe mwami mana, Yesu mwiza we, la 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 basima eti mari de trace. Uri imbaraga zikora imirimo Kristo wera n'ibitanga. bugingo bwacu. Wa mwuka za mbaraga zamanutse i Golgotha wa munsi, za mbaraga zamanutse ku musozi w'i Karumeli wa munsi, za mbaraga zamanutse mu gicuku Pawulo na Sila bari gusenga, n'uyu munsi nizimanuke papa. Lengo lako Bwana, izo mbaraga turazikeneye, izo mbaraga nizikorere muri twe, amaze guhinduka Pipa pasa de vas. ibikoresho bizima Hindura mana Yesu. bifitiye nyirabyo akamaro. Twese dutunga. Yewe mwami mana we, Turaguhamagara data. Turaguhamagara mana yera. la sima Kaide jovene. atimari tastamprite Maria de Zangani landre de. pago zala mari Jini ati lambre de. shiwasile Karia emo. lengo la Nando oni landre. elesa mambo pita Ramberkist. ingawa zila Tala apega. hakika Tole la rere. guzanda. Turaguhamagara mana Yesu. Turaguhamagara ipata, Izina ryawe rihabwe imana zihamagagwa. Asante. Kizamuri isi Amen. uruko nshoboye Urakoze, ariko uko nshaka. ntacyo turi cyo ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Na 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 na. Ntacyo turi cyo
ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Papa, papa we, papa, urashoboye Mana, urashoboye papa, urashoboye Mana. Dore uyu mudamu uraha, dore uyu mukobwa uraha, dore uyu mupapa uraha. Mu izina rya Yesu twuzuza imbaraga zihindura iyi si. Itorero rikeneye abantu wuzuye umwuka wera w'Imana. Itorero rikeneye mama wuzuye umwuka wera w'Imana. Itorero rikeneye abaririmbyi bahindura iyi si ya none. Itorero rikeneye abavugabutumwa bahindura iyi si. Itorero rikeneye abashumba wuzuye umwuka wera w'Imana. Itorero rikeneye abacuranzi wuzuye imbaraga z'Imana. Itorero rikeneye abadiyakoni wuzuye imbaraga z'Imana. Itorero rikeneye abanyamasengesho bafite ishurirwa. Mwami Yesu, baragaza Mwami Yesu, kwari bwawe Mana. mwongere mwiza we, Ayiwe mukizamuri isi amahoro nawe, uko nshoboye ariko uko nshaka genderera itorero, ariko genderera umurimo wawe. Raba, raba, itegereze papa, Kada sahina. Uwiteka we, twakora iki? Yesu. Twakora iki aho utari Bari Mana? bitangaza n'imana. Twakora iki tutagufite Niyo papa? Mana duhamagaye. Reka imbaraga zawe zikorere muri twe. turagushimiye Mana. Turi hano dutume Mana, Turagushimiye Mana. dusukeho umwuka wawe, Turagushimiye Mana. umwuka w'ubwenge, Turagushimiye Mana. umwuka uhindura. Turagushimiye Mana. Ishobora n'ikuzo n'ibikugarukire tugukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu. Tukamara Imana amashyi menshi cyane. Amen, Tukamara Imana amashyi menshi cyane. amen, Mana mugira neza umugaragu w'Imana. amen.